Pre nekoliko dana imali ste prilike da vidite recenziju Hikvision modularnog video interfona. Kao što sam i rekao, isti taj interfon planiram da ugradim kod sebe na kući u nekoj budućnosti. I pogodite šta, u današnjem videu ćemo se baviti ugradnjom Hikvision modularnog interfona, konkretno što se tiče spoljne i unutrašnje jedinice. Kao što je mi poznato, ceo sistem se sastoji od napajanja 24V, audio-video distributera, spoljnih jedinica, odnosno kamere, čitača kartica i šifratora i unutrašnje jedinice, odnosno monitora. I naravno ono što je najzanimljivije od svega, da sve funkcioniše preko dva provodnika. Međutim, sve bi to bilo mnogo lakše i jednostavnije da postavljam nadgradnu doznu, ali ja ću ovaj put ići na ugradnu doznu, a za ugradnu doznu je naravno potrebno više vremena, jer je pre svega potrebno iseći stub, još pogotovo ako je betonski stub, to će ići malo teže, kasnije ugipsati istu tu doznu, poravnati je, budući da mi je na tom stubu određena fasada, morat ćemo ponovo da uradimo završni malter. A što se tiče generalno unutrašnje jedinice, tu ne bi trebalo da bude nikakvih problema, jer svako imam ostavljena dva provodnika koja dolaze sa tavana. Tako da, u principu, sve nam je spremno, spremamo alat i da vidimo kako ćemo mi to da realizujemo. Ok, kao što znate, ja ovde posjedujem elektroprihvatnik i šifrator. Šifrator eliminišemo, ostaje naravno elektroprihvatnik i njegov provodnik vodimo direktno do buduće spoljne jedinice. Budući da je reč o ugradnoj dozi, za ovaj posao neophodna nam je šlicerica ili neka brusilica, jer bukvalno potrebno je skoro 5 cm da uđemo u beton. Što se tiče generalno ovog bloka, njega ćemo lako iseći, ali kada dođemo do betona, sledeća 2,5 cm, to će biti zanimljivo. Što se tiče dubine proreza za doznu, to je to. I naravno sada sve provodnike da uvedemo u doznu, da doznu učvrstimo. Verovatno ću koristiti malo gipsa i ostatak sa pur penom. I naravno da nanesemo podlogu i onda tek kada se podloga osuši može ide CT74 završni malter. Pre nego što uzidamo doznu, potrebno je da izvršimo ožičenje. Ja, kao što možete vidjeti, imam jedan mrežni provodnik koji inače ima 4 parice, naravno iskoristit ćemo samo 2, a za odlaz ka elektroprihvatniku koristimo 2x0,75 provodnik i naravno ta dva provodnika ubacujemo u doznu i tek onda sledi uzidavanje. Isto još jedna jako bitna stvar jeste da se dozna stavi strogo u vaser vagu, jer nije kao kod modularnog programa da vi možete metalni poklopac da korigujete. Nakon što je postavljena dozna, postavljena pur pena, mnogo bolja varijanta nego gips. Pur pena će odlično uhvatiti, kasnije se višak odseče skalperom, naravno pratimo da li je sve pod libelom. Ja sam u međuvremenu postavio audio video distributer na tavanu, povezao sve provodnike, privezao ga sa internetom, takođe provodnik za monitor sam spustio dole u dnevnu sobu, budući da imam šuplje zidove, sve to ide bez ikakvih problema i neki sat vremena kasnije sve se fino osušilo, skalperom skidamo višak, zagipsavamo ovaj donji deo i posle toga je spremno
da se nanese CT16 podloga i CT74 završni malter i tek onda vraćamo glavni poklopac. A umeđu vremenu interfon može da funkcioniše, jer taj proces će trajati još dodatna 2-3 dana pod uslovom da je lepo vreme. Na red dolazi povezivanje provodnika na modul kamere sa našeg video distributera preko mrežnog kabla, u ovom slučaju narandžasti plavi provodnik nam napaja sve ove jedinice. Tako da je jako jednostavno, ista varijanta važi i za IP, s tim da tamo ne idu dve žice, već ide redovan mrežni provodnik. Dakle, ovde konkretno mogu da dođe i IP video interfon iz razloga jer posjedujem već mrežni kabl. Vrata su otvorena. Čisto testa radi, privezana je brava, sve funkcioniše. Sada ćemo dodati ostala dva modula, šifrator i čitač RFID kartica. Vratit ćemo poklopac, podlogu ćemo uraditi sutra, a završni malter preko sutra. Vrata su otvorena. Što se tiče postavke monitora, dvoumio sam se da li da ga stavim pored prekidača ili iznad prekidača, mada logično naravno da stoji iznad prekidača i zbog estetike, a i zbog same visine. Mogu vam reći da čak i ova visine nije nešto odgovarajuća, s obzirom da sam ja 179 visina, ovo se nalazi na nekih 155 cm, ali dobro, bolje u svakom slučaju nego ovde sa strane. A ovde ćemo jednog dana staviti neki termostat za grejanje u nekoj budućnosti gde je ova Fi60 dozna. Nakon postavke monitora preostala još jedna stvar da se odradi, a to jeste da se zamaskira onaj deo koji je bio ištemovan, koji je bio zagipsan. Odnosno da se ne vidi da su tu uopšte rađene neke ispravke. Tako da pre svega ja imam sačuvan i završni malter i osnovni premaz. Sutradan naravno sam naneo osnovni premaz, sačekao da se isti taj osnovni premaz osuši i nakon toga sam naneo CT74 završni malter. Naravno, čelično metalno kućište sam zaštitio kako malter ne bi otišao nisto to kućište i u principu nakon što je malter zariban, kao što sam i spomenuo, izgleda kao da tu apsolutno ništa nije rađeno. I dolazimo do zaključka da će ovo biti u stvari primarni interfon, odnosno primarno zvono, a da ćemo taster za zvono koji se nalazi na fasadi kuće poništiti. Odnosno 3M prirubnica će ostati, ali umesto tastera ćemo staviti slepi modul, tako da, ko zna, možda tu stavimo neki kućni broj u nekoj budućnosti i tako dalje i tako dalje. Još jedna stvar koja inače preostaje da se odradi jeste da se ovde i štampa ime i prezime i da ljudi znaju da je to taster za zvono. Tako da ćemo ponovo skinuti ovaj čelični poklopac, naravno on nije uzidan, znači on može bez problema da se skine, na štampaču ćemo i štampati ime, prezime, ubaciti i onda faktički završavamo sa ovim videom i sa ovom ugradnjom. Tako da eto, stižemo polako i do kraja ovog videa i u principu vidjeli ste da je cijela ova procedura što se tiče ugradnje, to jest postavke spojene jedinice jako jednostavna. Naravno da uzmemo u obzir da mi je najveći deo posla oduzelo zapravo štemanje betonskog stuba i uzidavanje, posle toga nanošenje završnog maltera, a što se tiče generalno postavke i programiranja, taj deo je zapravo najjednostavniji. Naravno da uzmemo u obzir da sam ja već imao postavljene provodnike u zidovima, ali u principu ovakav jedan posao relativno može jako brzo da se završi. Također imao bih jednu malu zameru, kao što možete vidjeti, ja sam dodao svoje IP kamere na ovaj monitor, pošto posjedujem Hikvisionov video nadzor, međutim,
Imamo opciju samo da vidimo trenutnu sliku od 60 sekundi. Ne postoji mogućnost pregledavanja video materijala konkretno na ovaj monitor. Postoji naravno i Android unutrašnja jedinica koja je identična HiConnect aplikaciji i ukoliko u nekoj budućnosti budem imao prilike da testiram taj monitor, naravno snimit ćemo neki video materijal. Također što se tiče interfona, on je u funkciji nekih 10-ak dana, sve radi odlično, nema nikakvih zamjerki, nema nikakvih mana. Naravno što se tiče spojne jedinice, ona je otporna na kišu, na vremenske uslove, tako da tu apsolutno nema nikakve brige, s te strane smo obezbeđeni. Tako da eto, iskreno se nadam da vam se sviđa ovaj video materijal. Ko nije pogledao prethodni video materijal, može da ga pogleda. Što se tiče recenzije, puštanja sistema u rad, a konkretno u ovom videu ste imali prilike da vidite kako isti ovaj sistem ugrađen kod sebe na kući. I mi se vidimo u nekim od narednih klipova, popravki, vlogova, recenzija, šta god. Veliki pozdrav, čuvajte se i sve najbolje!